Salama salama antsika jiaby. Bonjour tout le monde. Salama daoly, salama. Miandry olona maromaro dia iresaka anazava le raha nandalo, le raha hita amin'ny Facebook, le raha nipoitra tamin'ny gazety etc. Agnazava le izy zaho. Bonjour. Salut. Salama salama antsika jiaby. Partagez-nareo comme ça mba hitan'ny namagna en direct. Iresaka kely atsika par rapport amin'ny zavanandalo teo, le zavanandalo mondial, etc. Bon, le izy zany tamin'ny lundi 1er mai misy fampisehoana zany nataon'ny madamako tany Coliseum de temanjareo zany teman'ny équipe temps semaine zany tonga de commando, c'est-à-dire hoe lamba armée nataonjareo. Je suis à 50%. Lamba armée zany nataonjareo. Bon, de vu que zay miaraka an'izay zany vogna taminazy hoe bon allo za koa gnano lambako ty. Agny zay le dinikinaka tam'le histoire en fait. Fa la veille io zany za fa nagnano publication hoe andehanao fizarana arena 67 zany za le mahafantatra hoe ayo naedry hoe misy fondation ayo fondation nahita zegny. Oui, salut, coucou, merci, courage, merci. De amin'ny lalagna diody zay ndraiky madamako zany nangala sary amoureux zegny sy hitanay hoe tsara pose-tsika ty commando etc. De nangala sary zay nipiegna etc. Nandeha koragna de tandalagna an'izay nagnano fagnampiagna de nangalangala sary zegny zay durant fagnampiagna toujours avec lamba armée igny zao, toujours avec lamba armée igny. De nody nipostena le sary de nisy resaka be tao amin'ny Facebook. De nomoaly alina zegny nisy niantso aro andeha votsika zany androany, manisy androany niany zegny andeha votsika androany maraina. Fa za zegny mivolagna maro raha ataoko mare marandraigny fa jeudi yo 21h zareo nikaiky jeudi za avy niteneniko 22h zay tonga tary. Za tonga tary de miresaka zay niexpliquer ndreo situation zegny raha mandalo. Rô zegny correct be zegny rô parce que normal asandrô zegny rô zegny nagnano asandrô de zany diso. Normal, je comprends. Merci, merci. De oui, assumez quoi. Natourtane zao assumeko niditra tany 22h natourtany
Dia nanao procédure an'izay zegny niany mandraigny. Nanao procédure tout ce qui est enquête et tout. Dia tsapa hoe fa diso zegny za nagnano le fitafy, nagnano le lamba e. Diso olombeloko za ty mba magnano faute, tegna afloa mihitsy za tamin'le raha nandalo. Fa je m'excuse. Tegna hoe pardon avy amin'ny fô no ataoko ty. Tonga de pardon nareo jiaby amin'ny Facebook na nisy gaga hoe am'le publication fa mifona aminareo amin'ny Facebook ato anareo la famille. Azafady mama mifona zaho, azafady zokiko, azafady zandriko, azafady koa anareo fanjakana, tegna azafady. Je m'excuse sur le geste que j'ai fait, sur l'action que j'ai fait. Je m'excuse. Tegna avy amin'ny fô zany le excuse ana. De toy une histoire le lamba nomeko anjareo any nambelako any satria za tsy gendarme, za tsy polisy fa aiona edgy artiste fa tsy gendarme na hoe polisy. De nambelako agny satria hoe bon tianareo e, anareo tompony lamba ty fa tsy za. De diso za nagnano izy ty. De ampotoko ndraiky diso. De je m'excuse anareo fanjakana. De grand merci koa zegny anareo namagna koa zegny ni soutenir. Bon ok diso, vraiment je vous remercie anareo niantso naronaro artiste niantso. Tegna merci anareo, ça m'a donné du courage be zany, leçon de vie surtout zany nazoko. Zay zany tegna atolotro amin'ny fanjakana mihitsy message zany fa tsy anao tsony zegny zaho nahazo leçon de vie. De conseil-nakao koa zegny aminareo mpizaha en direct ty anareo 4500 mijery io. Raha misy namanareo zegny magnano fitafy karaha io, lamba karaha io, mba hoe tenena aminazy ihany hoe tsy mety lamba karaha io e, tsy mety e. De za koa zegny magnanatra anareo nagnanata amin'ny fiainako zegny expérience. Tsy mety zegny le izy de za magnanatra anareo hoe tsy mety azo ataonareo. De raha misy lamba karaha io magnontania tegna avy anareo anao nga gendarme sa hoe anao polisy. De raha tsy gendarme sy polisy zany anao, tonga de omeanjareo any le lamba izy zegny. De le naviany, oui za maly commentaire anao na tia fa vian'le lamba en fait misy tontonko mipetraka andafy any. De le tontonko mipetraka andafy any nitongasiny le zavatra. De niteneniny tamina hoe anao artiste afaka magnano anty costume zany le izy parce que andafy any lamba karaha io en fait afaka mivarotro zegny amina boutique kely. De tsy fantany zay le izy. De ohatran'izany zegny nazavainy tamina hoe bon izy ty zana koa e lamba afaka ataonao, izy ty nividiko tamina boutique tamin'ny sisin-dalagna ta Paris tany. De zay, de zany zay zegny lamba avy andafy aloha sikininy averiko fa costume zegny le izy nefa izy ty lambany fanjakana. De voilà, zay zegny antony nagnanaovako direct ty mifona zaho. Je m'excuse, mille excuses encore. De assumeko raha jiaby nandalo misarinaka amin'ny Paris tany, assumeko e. Za zegny olo mi-assume zavatra, j'assume jusqu'au bout mes faits et gestes. Sady ayo fondation koa zany mi-excuse koa magnano miazafady. De hiatrito commentaire nareo par rapport amina io fondation io. Coucou. Oui, niodigna agny sarinaka. Niodigna agny sarinaka. Oui, mbola mena maso agny.
millionnaire nitomtomagny hely feno émotion de stress, colère envers moi-même zegny le izy, stress envers moi-même. De zay. Bon. Ce téléphone, c'est quoi? Io fondation mbola mitohy dia aza misalasala anareo na misy havana ambadika any misy problème mila fanampiana afaka mikaiky io fondation efa amin'ny page Ayona Edge ty le numéro na balatoniko eto 032 96 470 52 zegny le numéro ni Ayo Fondation ampotiko ndraiky 032 96 470 52. Tera tiako ataonareo koa na amin'ny commentaire comme si za tsy maintsy amaky commentaire nareo de sia zoma sia par semaine za tsika amina fagnampiana de tiako soratinareo hoe aiza quartier ba hitanareo hoe besoin don zany eto Antananarivo satria za eto Antananarivo besoin don zegny aiza quartier Antananarivo ba soratinareo amin'ny commentaire azafady. Ye courage. Merci atsika jiaby. Bon, tsy resaka ela fahitatsika raha nandalo Ayona Edge mifona Ayona Edge miassume zavatra nandalo efa be zaho efa misy carte d'identité donc assumeko zavatra nataoko efa tsy ampodiko zay. Rendez-vous tsika koa zany vendredi magnamia fizaragna eto Antananarivo de solatinareo ambany ao aiza ny quartier ataontsika fizarana comme d'habitude zany le izy. Merci atsika jiaby nizaha mba niteny zao zavatra avy amin'ny foko. Merci, je vous aime. Merci anareo ny rester fidèle amina. Merci anareo amin'ny soutiennaka karaha masibongo hoe masibongo misy teny tomany io za tany. Heureusement zany le fitafy militaire igny, oui, heureusement le fitafy militaire igny tsy nitongasiko amin'ny zavaratsy zany le izy fa nitongasiko amin'ny zavatsara. Za nagnamia fagnampiagna za ndraiky lamba igny de tafinalaiko sary de nipublieko agny zegny heureusement igny nataoko zavaratsy. Bon, merci atsika jiaby nizaha, merci anareo jiaby nitandregny Ayona Edge. Merci, je vous aime, merci amin'ny soutien de tena mifona anareo jiaby. Je m'excuse, je m'excuse, bisous.